You don't believe in God? I did. Then I grew my curly hairs. Jedan od omiljenih argumenata vernika su takozvana čuda. Obično će to biti ili neko neobjašnjivo izlečenje ili skoro se pojavio krajnje glup trik sa izduživanjem noge. Poznati su takođe oni takozvani oganj ili kefalonijske zmije, ostrog i tome slično. O čemu se radi? Jednostavno, lakoverni ljudi veruju u raznorazne gluposti. Ta čuda se objašnjavaju vrlo jednostavno. Ili su trikovi, ili su normalni prirodni fenomeni, ili postoje i oni koje jednostavno niko nije dozvolio da se adekvatno ispitaju. Konkretno, taj takozvani blagodetni oganj je katastrofalno jednostavan i glup trik. Neko uđe u zatvorenu sobu i jedan put izađe sa plamenom i to je sad kao magija. I navodno su ga pregledali pre nego što je ušao. Kao što su i Copperfielda pregledali pre nego što je sakrio kip slobode ili tank ili avion i tako dalje. One zmije prirodno prolaze i to je jedan put sad čudo. Čak i ako se neko malo potrudi pa istraži, vidi da te zmije stanovnici sela sami donose pred praznik u manastir zbog turizma. Interesantno je da kod svih ovih čuda uvek postoji veoma dobro razvijen turizam i neko zarađuje velike pare. Tako i na najdanim krugovima koji nisu nikakvo čudo koje se koristi za bilo koju religiju, su takođe obmana ljudi. Iskorišćavanje lakovernih ljudi. Homeopatija. I tako dalje, i tako dalje. Pa magična izlečenja. 100.000 ljudi je došlo, jedan se izlečio, čudo. Bog odmah. Njega izlečio. Ovih 99.999 jadnih ljudi koji nisu imali tu sreću, njih ćemo da zanemarimo, oni nisu bitni. Ili ne, još bolje, oni nisu iskreno verovali. A ovaj što je iskreno verovao, njega je Bog nagradio pa ga izlečio. Spontane izlečenja su veoma poznata stvar u medicini. I iako po bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, kada se neko izleči, niko ne trči, ne zove novine, ne viče na sav glas, čudo, izlečio se u bolnici. I niko ne pominje neviđeno mnogo više slučaja o kojima su se ljudi i molili i zaista maksimalno iskreno verovali i opet nisu bili izlečeni. Kao i u svim drugim slučajima, kada je nešto dobro, kada je nešto lepo, kada je nešto pozitivno, to je Bog. I to je dokaz da je Bog. Tu dolazi onaj argument, vidi, lep cvetić, mora da je Bog. Ali kada je nešto ružno, onda bude ili čudni su putevi gospodnji, glupost, ili jednostavno, nema odgovora. Tako isto nema odgovora za sve one koji su se molili, iskreno verovali, a na kraju nisu bili izlečeni i umrli su najgorim mukama. Išli u ostrog, išli ovamo, išli namo i vratili se bolesni, vratili se i dalje bez noge, i dalje bez ruke. Čak ponekad, neretko još više bolesni, jer nisu na vreme otišli kod lekara.
Zanemaruje se crv koji izjeda oko iznutra malom detetu u Africi. I stvara mu neopisive, nezamislive bolove. To je nebitno. Bitno je da onaj cvetić, onaj vilin konjic, ona korenčica, to je tako lepo, to mora da je Bog. A sve ono ružno, ono grozno, ono neopisivo, odvratno, to je nebitno, to se zanemaruje. Jednostavno, nekim ljudima je suviše teško da shvate da magija ne postoji, da nadprirodno ne postoji i da ovaj svet i ovaj svemir ima toliko toga fenomenalno da ponudi, da jednostavno nije potrebna nikakva magija da bi čovjek bio oduševljen. Rational arguments don't usually work on religious people. Otherwise, there would be no religious people.